Byamaze gukomera ibintu byamaze kurushaho guhindura isura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubu umujyi wa Kavumu, agasozi ka Katena muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, hongeye kumvikana kurasana gukomeye cyane. Amasasu arimo araturika, imbunda ziremereye zirimo kumvikana. Biravugwa ko ingabo za Kongo FARDC Wazalendo bongeye kurasa ku birindiro by'umutwe wa M23, bongeye kuhanyanyagiza ibisasu biremereye. Ni nako kandi magingo ayangaya inkuru ikomeje kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda, ku butaka bwa Kongo, ari garuka ryoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Amakuru anavuga ko yaciye ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo agere mu mujyi wa Goma, kugira ngo agere mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugera mu mujyi wa Goma nyuma yo kuva mu buhungiro. Kabila wayoboye RDC imyaka 18 nyuma yo gusimburwa ku butegetsi na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, amaze umwaka atangaje ko agomba kugaruka ku butaka bwa Kongo, dore ko yari iherari muri Zimbabwe kuri wa kabiri no kuwa gatatu tariki 9 ndetse na tariki 8 nibwo yari yatangaje ko agomba kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yavuze ko yafashe kiriya cyemezo kuko ngo igihugu cyifashe nabi ndetse igihugu kiri mu kangaratete bitewe n'ubuyobozi bubi burangajwe imbere na perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kabila yari yaravuze ko nasubira muri RDC azahera mu burasirazuba bw'iki gihugu, akomeje kubera intambara y'akasamutwe hagati ya M23 n'ingabo za Kongo FARDC. Amakuru avuga ko kuri uyu wa gatanu tariki 18 Mata aribwo yageze i Goma nyuma yo kunyura i Kigali. Umujyi wa Goma Kabila yamaze kugeramo kuva mu mpera za Mutarama uyu mwaka, ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 nizo zawufashe zirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa. Ni nyuma yo kwirukanamo ingabo za Kongo FARDC tariki 27. Amakuru avuga ko uyu mugabo ashobora guhuza imbaraga n'ihuriro rya Alliance Forever Congo FCI ribarizwamo na M23 iyobowe na Colonel Nanga wahoze ari kuriye komisiyo y'amatora muri iki gihugu. Joseph Kabila yagarutse muri Kongo Kinshasa mu gihe amaze igihe adacana uwaka na perezida Felix Antoine Tshisekedi. Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi yakunze kumushinja kuba ari we muterankunga mukuru wa M23. Bineteganyijwe ko Loyizi kuri uyu wa gatanu azageza ijambo ku banyekongo, akazunamira abazizwe iheruheru n'iyi ntambara, akazafata mu mugongo imiryango y'ababuze ababo, by'umwihariko muri iyi ntambara ikomeje kubica bigacika hagati y'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibinyamakuru bitandukanye ibyandika ndetse n'ibitangaza byagiye bikomoza kuri iyi nkuru bibaza ese niki kigiye gukurikiraho ku butegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ese niki cyaba kigiye gukurikiraho bitewe n'igaruka ry'uyu mukuru w'igihugu? Amakuru anagaragaza ko kugaruka kwa Joseph Kabila kwatumye perezida Felix Antoine Tshisekedi atangira gutekereza ibintu bikomeje gutera abatari bakeya ubwoba. By'umwihariko amakuru atugeraho, perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze gutekereza ko yaba agiye gukurwa ku butegetsi. By'umwihariko mu masaha makeya yumvishe iyi nkuru amaze guhindura ibintu byinshi, amaze kuba yava mu ruzinduko yari yagiriye mu ntara zigiye zitandukanye. By'umwihariko amakuru yamaze kuyamenya ahita ava aho yari yerekeje. Bivugwa ko perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yateguye uruzinduko mu turere mu ntara zigiye zitandukanye. Amakuru anagaragaza ko kuri uyu wa gatanu tariki 18 Mata Kabila ageze i Goma nyuma yo kunyura i Kigali, ubwo inyeshyamba za M23 zawugenzuraga. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko ibingibi atabyizeye ndetse yavuze ko ibingibi bigiye kumuhungabanyiriza umutekano.